iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya. Perezida Museveni wa Uganda arahamagarira ibihugu bya Afurika gushyira hamwe mu guhangana n'ibibazo byugarije umugabane birimo iby'umutekano muke. You can get a very highly developed country like in the Second World War. The first victims of aggression were the highly developed countries of Belgium, Denmark, France. They were overrun because although they were developed, but they were not big enough to defend themselves. Perezida Museveni ati ibihugu byari bikomeye mu ntambara ya kabiri y'isi nk'Ububiligi, Ubufaransa na Denmark byahise bibabara cyane rugikubita kuko bitari binini bihagije kugira ngo bishobore kwirwanaho. Yabivuze ubwo yakiraga uyu munsi mu biro bye abayobozi b'inteko ishinga amategeko ya Afurika. Tukiri muri Uganda, abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba inzego za leta guhagurukira ikibazo cy'iyicarubozo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Naho ingabo z'Uburusiya zagabye uyu munsi ibitero bya Misile mu bice bitandukanye byo muri Ukraine. Nk'uko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, muri Uganda abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba inzego za leta guhagurukira ikibazo cy'iyicarubozo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Fidele Niyongabo aratubwira iyi nkuru. Eric Mwesigwa yatangaje ko abajejwe umutekano bamuboreje igufa ibirego umuvugizi w'igisirikare yateye ivyatsi mu itangazo ryavuze ko Mwesigwa atari mu minwe y'inzego zijejwe umutekano. Iyo tangazo ryashavuje bamwe mu babonye ko ikimenyetso cyo kudahana mu gihe ibirego byo gukubagura abanyagihugu bibandanya kugaragazwa muri Uganda. Eric Mwesigwa ashigikiye Bobi Wine, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta, yaratangaje mu ntango zindwi ko ibintu biturira byashizwe ku mubiri wiwe bica bituma agira ibikomere bibiri mu gikaraza ciwe. Ibirego vyiwe vy'uko yakubaguwe vyaremejwe na Bobi Wine ku rubuga Twitter. Bobi Wine yamenyesheje ko abajejwe umutekano bafashe bunyamaswa Mwesigwa bashaka kumenya imigambi yiwe, bavuga ko ari ugutembagaza leta. Ibirego vy'uko abajejwe umutekano bafata bunyamaswa abanyagihugu muri Uganda si ibintu bishasha. Uno munsi kuwa kane abanya-Uganda bibutse urupfu rw'umusenyeri mukuru w'idini ry'aba-Anglican Janani Ruwun yavugira abanyagihugu bakubagurwa yagandaguwe inyuma y'uko abajejwe umutekano bamuboreje gufa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977. Hari ku gihe c'intwaro y'umutegetsi yatwazaga hotoro w'ico gihe Idi Amin Dada. Bobi Wine yatangaje ko benshi mu bamushigikiye bakubaguwe igihe batabwa mu mvuto inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabayemwo amahinyu muri Uganda mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ijwi ry'Amerika tuve muri Uganda tujye muri Afurika y'Epfo, aho President Cyril Ramaphosa akomeye ku cyemezo cyo kugena minisitiri ushinzwe ikibazo cy'amashanyarazi n'ingufu mu gihugu. Ni mu gihe muri icyo gihugu nyine cya Afurika y'Epfo havugwa ikibazo cy'icigagurika rya hato na hato ry'amashanyarazi. Fidele Niyongabo barakomeza. Isosiyete y'igihugu ijejwe umuyaga nkuba Eskom ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'umuyaga nkuba ugumucika mu gihugu, mu vyageramiye bikomeye iterambere ry'ubutunzi. Vyatumye President Ramaphosa mu ndwi heze atangaza amategeko yo mu bihe bigoye, yongera amenyesha ko azogena umushikiranganje ajejwe umuyaga nkuba. Bamwe mu bashinga amateka batangaje ko ingingo ya President Ramaphosa izotuma ibintu biteba kurangurwa kurushiriza, mu gihe isosiyete ya leta itanga umuyaga nkuba Eskom igengwa n'umushikiranganje ajejwe amashirahamwe ya leta. Umushikiranganje ajejwe amasoko ntanga nguvu nawe ajejwe gutuma umuyaga nkuba wiyongera mu gihugu. President Ramaphosa yabwiye inama nshinga amateka ko harabavuze ko igenwa ry'umushikiranganje ajejwe umuyaga nkuba bizotuma haba uguhiganwa hagati y'abashikiranganje batandukanye bajejwe ikibazo c'amasoko ntanga nguvu muri Afurika y'Epfo. Ramaphosa yatangaje ko uko atariko ibintu bimeze. Ijwi ry'Amerika, ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero bya Misile mu bice bitandukanye byo muri Ukraine. Umuntu umwe niwe umaze kumenyekana ko yaguye muri ibyo bitero. Nanone Fidele Niyongabo.
Abategetsi ba Ukraine batangaje ko ibigwanisho vyo kwivuna umwansi bakoresheje vyakoreye Misile 16 kuri 36 zarashwe n'Uburusiya. Ibitero vy'uno munsi kwa kane bibaye mu gihe igihugu ca Norvege cemereye Ukraine ifashanyo yo mu kiringo c'imyaka 5 igera ku miliyaridi 7 y'amadolari. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingingo ya Norvege ituma ico gihugu hamwe n'igihugu ciwe bikomera kurushiriza, kandi ko Uburusiya utazoshobora gusambura ubumwe bwabo bose bashira imbere ubwigenge. Abategetsi ba Ukraine baragabishije ko Uburusiya bushobora gukora ibitero bishasha ku gihugu cabo mu gihe cyo kwibuka umwaka urangiye Uburusiya butanguye gukora ibitero muri Ukraine kiriko kiregereza. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje mu ijambo yashikirije abanyagihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ko igihugu ciwe kizotesha imigambi y'Uburusiya y'ivyo bitero bishasha. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yaratangaje ku munsi wa gatatu ko Ukraine ariyo ishobora kwitanga Uburusiya mu gukora ibitero bishasha ku nteko z'ico gihugu. Austin yavuze ko hari amahirwe menshi ko Ukraine izokwerekana ubudasa bukomeye ku rugamba mu gufata iya mbere mu bitero bishasha. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa internet wa@radio.com, kuri Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adrese yacu ho ni VOA radio yacu. Mu kanya gatoya turajya mu makuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda urukiko rukuru rwahanishije Twagiramungu Jean gufungwa imyaka 25 rwabanje kumuhamya icyaha cya jenoside. Eric Bagira ubusa yadutegura inkuru irambuye. Iki gihano umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe yagitanze nyuma y'isesengura yakoze ku rubanza rwa Bwana Jean Twagiramungu. Ubushinjacyaha bumurega icyaha cya jenoside buvuga ko yakoreye mu makomine ya Karama, Rukondo na Musange mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu majyepfo y'u Rwanda ari naho havuka. Bumushinja kujya mu bitero byinshi bitandukanye nko mu murenge wa Mbazi, ku biro bya komine Musange ndetse no kuri Kiliziya Gatolika ya Cyanika. We yaburanye ahakana icyaha avuga ko muri jenoside nta hantu yigeze ajya, ko yagumye mu rugo kuko nyina yari umututsikazi nawe yarashoboraga kugirirwa nabi. Uretse kuba rwarumvise abatangabuhamya bamushinja muri uru rubanza, urukiko rwaranamanutse rugeraho bikekwa ko Twagiramungu yakoreye icyaha. Ruvuga ko hari abatutsi bishwe nk'uko abatangabuhamya babigarutseho, bavuga ko yagize uruhare mu gitero cyabereye mu murenge wa Mbazi, hakaba n'abahakana ko atigeze ajya muri icyo gitero. Urukiko rwasesenguye ubuhamya bwatangiwe mu rukiko rusanga Twagiramungu ari kumwe n'abandi baragabye igitero cyishe abatutsi nko kwa Kamondo Juvenal. Rwavuze ko rusanga ubuhamya n'imvugo z'abatangabuhamya bikwiye guhabwa agaciro nk'ikimenyetso mu kumuhamya ibyaha. Rwasanze amakuru yatanzwe n'abatangabuhamya bavuga ko batigeze bamubona muri icyo gitero nta shingiro bifite kuko bamwe bivuguruza mu mvugo zabo. Icyakora hari bamwe mu batutsi bishwe mu murenge wa Mbazi bavuzwe mu rubanza. Urukiko rwasanze urupfu rwabo rudahama Twagiramungu hakurikijwe bumwe mu buhamya bwatanzwe. Bwavuze ko ubuhamya bwabo bubumbatiye kuvuguruzanya gukomeye, bityo ko rutabishingiraho nk'ikimenyetso gikomeye mu iyicwa ryabo. Ku bwicanyi bwakorewe kuri Kiliziya Gatolika ya Cyanika, hari abavuga ko bamubonye mu bwicanyi n'abandi bavuga ko nta ruhare rwe yabigizemo. Urukiko rwarebye ku buhamya n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ko yagiye mu gitero cya Cyanika. Mu isesengura rwakoze ruvuga ko imvugo z'abatangabuhamya zigaragaza ku buryo budashidikanywaho ko yari muri icyo gitero cyaguyemo abatutsi barimo uwari padiri mukuru wa Cyanika. Naho ubuhamya bw'abavuga ko batamubonye muri icyo gitero rwavuze ko rusanga imvugo zabo zivuguruzanya n'izo mu iperereza. Ku kireba ubwicanyi bwakorewe kuri komine Musange, urukiko ruvuga ko imvugo za bamwe mu bamushinja zitashingirwaho ko Twagiramungu yagize uruhare mu rupfu rwa bamwe mu batutsi bahiciwe. Ruvuga ko nta bimenyetso bidashidikanywaho byo kuba yaragize uruhare muri icyo gitero. Rwahaye ishingiro ubuhamya bwa bamwe bemeza ko bagiye muri icyo gitero kandi ko Twagiramungu batari kumwe. Urukiko rwavuze ko nta gikorwa gifatika cyo kwica yakoze, ahubwo uruhare rwe ari ukwifatanya n'abisha abatutsi. Ruvuga ko hari uburyo bw'uburyozwacyaha bushingiye ku kuba uregwa yarakoze icyaha mu kivunge. Urukiko rwavuze ko yagiye agaragara ahaberaga ubwicanyi igihe bwabaga buri gukorwa, kandi akagaragara hari kumwe n'abashyize mu bikorwa ubwo bwicanyi, barimo abapolisi, abasirikare n'interahamwe na bamwe mu bari abayobozi.
rushingiye ku bikorwa rwemeza ko yakoze byo kujya mu bitero bitandukanye byiciwemo abatutsi, urukiko rwasanze agomba kuryozwa icyaha cya jenoside. Ku kijyanye n'ibihano, umucamanza yavuze ko aho guhanisha Twagiramungu igihano cy'igifungo cya burundu ashingiye ku kuba ari ku nshuro ya mbere akoze icyaha, rwamuhanishije gufunga imyaka 25 muri gereza. Umucamanza yibukije uregwa ko kujuririra icyemezo igihe yaramuka atakishimiye bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 30. Atazuyaje Bwana Twagiramungu yahise ahaguruka abwira inteko iburanisha ko ajuririye igihano. Bwana Jean Twagiramungu w'imyaka 50 y'amavuko yahoze ari umwarimu mu kigo cya EAV Kaduha. Mu mwaka wa 2017 nibwo igihugu cy'Ubudage cyamwohereje kuburanira mu Rwanda, aho bikekwa ko yakoreye icyaha cya jenoside aregwa aragihakana. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. radiyo ijwi ry'Amerika. Tunyarukire noneho i Kampala muri Uganda, aho Perezida Yoweri Museveni yakiriye uyu munsi mu biro bye abayobozi b'inteko ishinga amategeko ya Afurika. Yagaragaje ko ibihugu bya Afurika bikeneye gufatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bikiboneka mu bihugu byinshi by'umugabane wa Afurika. Rero inkuru ya Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda. Perezida Museveni yabonanaga n'intumwa z'abagize inteko ishinga amategeko ya Afurika bamusuye mu mujyi wa Entebbe. Izo ntumwa zari ziyobowe na perezida w'iyo nteko ifite icyicaro cyayo gikuru muri Afurika y'Epfo, Bwana Fortune Charumbira, ukomoka mu gihugu cya Zimbabwe. Inteko izwi nka Pan African Parliament igizwe n'abagize inteko zishinga amategeko z'ibihugu bitandukanye bya Afurika, kandi uruhare rwayo no guharanira ubumwe bw'abanyafurika bose n'ubwiyunge ku rwego rwa politiki rw'ibihugu bigize umugabane wa Afurika. Avugana n'iryo tsinda, Perezida Museveni yibajije impamvu ryananiwe guhuza abaturage ba Afurika basanzwe bahujwe n'indimi hamwe n'imikoranire isa. Yongeraho ko hatabayeho Afurika yunze ubumwe, umugabane wa Afurika uzakomeza kuba mu bukene n'umutekano muke. These days the Americans talk of four-dimensional superiority on land. Ati muri iyi minsi Abanyamerika baravuga ku ngufu mu bintu bine bashaka gusumbamo ibindi bihugu. Barashaka kuba ibihangange ku butaka, mu kurwanira mu kirere, mu mazi no kuja mu kirere. Naho igihugu nka Uganda cyatera imbere, byashoboka gute kugira ngo kizagere kuri ubwo bushobozi? Kandi kitabugezeho ninde uzakirwanirira? Niyo mpamvu tuvuga ko kubera iterambere ryacu dukeneye Afurika, ariko kandi no kubw'umutekano Afurika turayikeneye. Niba twe nk'Abanyafurika dushaka umutekano usesuye, dukeneye kwifatanya. But also for security, we need Africa. If you want strategic security, you need to get together. Museveni yatanze urugero rw'ibihugu byo mu Burayi nk'Ububirigi, Ubufaransa na Denmark byahungabanijwe n'intambara ya kabiri y'isi yose, kandi byari bikize cyane icyo gihe, ariko akaba byari bitiyunze kugira ngo bishobore kwicyungira umutekano. Museveni yashimangiye ko hari abantu barimo n'Abanyafurika bashinzwe guhindura ibitekerezo by'Abanyafurika, babemeza ko batandukanye bashingiye ku moko ndetse n'idini, kandi bafite ibintu byinshi bahuriyeho bagomba kubakiraho kugira ngo biyunge mu rwego rwo gutera imbere no kwicungira umutekano. Perezida w'iyo nteko ishinga amategeko ya Afurika, Fortune Charumbira, yamenyesheje perezida ko inteko ayoboye yagize uruhare runini mu guharanira inyungu za Afurika, ariko akabihura n'ibibazo bitandukanye birimo ibura ry'amafaranga yo kugira ngo ikore akazi kayo nk'uko bikwiye. Charumbira yongeyeho ko imwe mu ntambara bahanganye nayo ari itotezwa ry'ibihugu byo mu Burayi na Amerika bibangamira ubumwe n'iterambere bya Afurika. Yatanze urugero rw'ukuntu barwanije umugambi w'inteko ishinga amategeko y'u Burayi wo guhagarika iyubakwa ry'umuyoboro wa peteroli wa Afurika y'Iburasirazuba uvuye muri Uganda uja muri Tanzania. This issue of the pipeline passing through some national park. Ati Abanyaburayi barwanyije umugambi wo kubaka umuyoboro wa peteroli wa Afurika y'Iburasirazuba uturuka muri Uganda uja muri Tanzania, bavuga ko uzanyura muri parike y'igihugu kandi ugatera ibibazo by'ibidukikije. Ibi byari ukurwanya iterambere gusa. Twabwiye inteko ishinga amategeko y'u Burayi ko turi inteko ishinga amategeko ya Afurika, kandi twafashe icyemezo cyo gushyigikira uburenganzira bwa Uganda bwo gukoresha ubutunzi kamere bwayo. Iyubakwa ry'uwo muyoboro n'icukurwa rya peteroli byatangijwe mu kwezi gushize,
mu karere ka Hoima mu burengerazuba bwa Uganda. Bwana Museveni n'aba bahagarariye inteko ishinga amategeko y'ibihugu bya Afurika biyemeje gufatanya mu guharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage ba Afurika binyuze mu korosha ubucuruzi, bashyiraho isoko rusange rya Afurika no gushyiraho ibikorwa remezo bihuriweho. Museveni yasezeranije ko azavugana n'abandi baperezida bagenzi be ba Afurika kugira ngo bashobore kongera inkunga ku nteko ishinga amategeko ya Afurika, kuko ariyo nzira nziza yo gutanga ubutumwa bw'ubumwe bwa Afurika ku mugabane wose. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima, murakigezwaho na Eugene Mukankusi. Ndabaramukije mwese, mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Eugene Mukankusi. Menya ibi bikurikira: buri minota 2 umugore umwe abapfuye azize kanseri y'inkondo y'umura, kandi Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara niyo yihariye urugero rwo hejuru rw'abarwayi ba kanseri y'inkondo y'umura, nk'uko bitangazwa n'umuryango Union for International Cancer Control. Mu kuyita umwicanyi ucecetse, inzobere zivuga ko iyi ndwara ikura gahoro gahoro kandi ishobora gufata imyaka myinshi ibarirwa no muri za 40 kugira ngo impinduka zidasanzwe ziba ku nkondo y'umura zivemo ingirabuzima fatizo za kanseri. Ibimenyetso by'uburwayi bwa kanseri y'inkondo y'umura bumaze kugera ku rwego rwo hejuru birimo kuva amaraso mu gitsina ku buryo budasanzwe, nko hagati y'imihango ya buri kwezi cyangwa se nyuma y'igihe cyo gucura. Ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwahariwe ubukangurambaga ku ndwara ya kanseri y'inkondo y'umura ku isi yose. Kanseri y'inkondo y'umura ni ubwoko bwa kanseri bwibasira ingirabuzima fatizo z'inkondo y'umura. OMS ivuga ko abagore bagera ku 605 barwaye kanseri y'inkondo y'umura mu mwaka wa 2020 wonyine. Kanseri y'inkondo y'umura iza ku mwanya wa 4 muri kanseri zikunda kwibasira abagore ku isi. Uburwayi bwa kanseri y'inkondo y'umura bugaragara mu bihugu bikennye bifite ubukungu buringaniye. Hari abagore benshi bafite ibyago byo kurwara no guhitanwa na kanseri y'inkondo y'umura ku isi. Kanseri y'inkondo y'umura iterwa na virusi akenshi yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ishobora kwirindwa binyuze mu gukingira no kuyisuzumisha hakiri kare. Inzobere zivuga ko umubare w'abayirwaye ugiye utandukana cyane hagati y'ibihugu n'uturere bitewe na gahunda y'isuzuma, ikingira n'ubuvuzi. Ishami rya Loni ryita ku buzima riburira ko ukutabona izo serivisi uko bikwiye bitera 90% by'imfu, kandi nyinshi muri izo mfu zihariwe na Afurika. Buri mugore yugarijwe n'ibyago byo kuba yarwara kanseri y'inkondo y'umura. Imwe mu myumvire itari yo kuri kanseri y'inkondo y'umura ni uko hari uwibwira ngo njye ntiyamfata. Hari ushobora kwibwira ko atari indwara ikwiye kumuhangayikisha. Kanseri y'inkondo y'umura yagera kuri buri wese ufite inkondo y'umura, kandi rero ni ingenzi gusobanukirwa uburyo wakwirinda ibyago byatuma uyirwara, ukisuzumisha hakiri kare kugira ngo mu gihe igaragaye ivurwe bitararenga igaruriro. Mu rwego rwo kugabanya ibyago bya kanseri y'inkondo y'umura mu bagore ku mugabane wa Afurika, umuryango Union for International Cancer Control utanga inama ko mu byakorwa serivisi z'ubuvuzi bwa kanseri y'inkondo y'umura zashyirwa muri gahunda z'ubuvuzi bw'ibanze. Uyu muryango kandi usaba ko hakoreshwa gahunda y'isuzuma zifashishwa ku zindi ndwara nka sida n'igituntu mu rwego rwo kugenzura kanseri y'inkondo y'umura, kuyikumira, kwisuzuma no kwita ku bayirwaye bikinjizwa mu zindi porogaramu z'ubuzima. Ufite ubumenyi bungana iki kuri kanseri y'inkondo y'umura? Ese uhangayikishijwe bingana iki n'iyi ndwara? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'Abanyanijeriya kuri iyi ngingo. Mu by'ukuri nta kintu nyiziho. Wansobanurira neza ibijyanye nayo? Nzi ko kanseri y'inkondo y'umura ari kanseri yibasira ibice by'inkondo y'umura, kandi abagore mu bihugu hafi ya byose cyane cyane muri Afurika barwaye kanseri y'inkondo y'umura. Birababaje kuba duhura n'uburwayi nk'ubu muri Afurika. Urabona nk'ubu ubukangurambaga kuri virusi itera sida buri ahantu hose. Kuri kanseri y'inkondo y'umura siko bimeze, nta buhari. Rero ntekereza ko bikwiye kuba ikintu gihoraho, haba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri, yewe mu mezi yose y'umwaka. Nihabeho ubukangurambaga kubera ko irimo kwiyongera cyane kandi ihangayikishije abagore. Nari mfite mubyara wanjye yarapfuye kubera yo. Ntabwo ari ikintu cyiza guhura nayo. Of course I'm concerned about this because I also want to have. Birumvikanira mpangayikishije kubera ko nanjye nshaka kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura
na cyane nk'iyo umuntu arimo kugera mu myaka 35 kuzamura. My question to experts would be that ikibazo cyanjye ku nzobere cyaba iki? Ibi bintu urabizi? Ni gute twafasha abagore gukira kanseri y'inkondo y'umura neza kandi vuba? Murakoze. Thank you. Muganga Oluwasamuni Akintade ni umuyobozi ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu muryango Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation ishami rya Lesotho. Aratubwira byinshi kuri kanseri y'inkondo y'umura. There are risk factors for a woman to develop cervical cancer, and some of these risk factors include. Hari impamvu zishobora gutera umugore kurwara kanseri y'inkondo y'umura, kandi zimwe muri izo mpamvu harimo gusambanywa ku gahato umukobwa akiri muto, mbere habanza gutwita akiri muto cyane, gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi byongera ibyago byo kuba umuntu yakwandura indwara nyinshi. Dufitemo kandi ibintu nko kunywa itabi bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu n'ubusugire bw'utunyangingo mu murimo watwo, kandi bishobora no kongera ibyago byo kuba virusi yakwinjira mu mikorere y'utwo tunyangingo. Dufite ubudahangarwa bw'umubiri buba bwaragabanutse biturutse ku mpamvu runaka, by'umwihariko nk'abagore babana na virusi itera sida. Ibyo byongera ibyago byo kurwara kanseri ifatiye ku tunyangingo fatizo. Abagore babana na virusi itera sida baba bari mu byago byinshi byo kurwara virusi y'inkondo y'umura. Ibyago byabo byo kuyirwara mu by'ukuri byikubye inshuro 6 ugeranije n'abagore batabana n'ubwandu bw'iyo virusi. Ubusanzwe mu gihe umuntu yanduye virusi ya human papilloma HPV, akenshi uwo muntu ntagaragaza ibimenyetso by'uko yanduye, ndetse akenshi umubiri wacu ubwawo ubasha kwigaranzura no kuvanaho iyi virusi burundu. Nyamara nko kuva kuri 5 kugera kuri 10% by'abagore biturutse ku mpamvu imwe cyangwa iyindi, umubiri w'umurwayi ushobora kudashiramo iyo virusi burundu, kandi ibyo bivuze ko virusi izaguma mu maraso. Rero uyu mugore ntazagaragaza ibimenyetso. Mu gihe utangiye kugaragaza ibimenyetso, ukuri nuko amazi aba yaramaze kurenga inkombe. Rero abagore bakwiye gutangira kwisuzumisha kuva ku myaka 25 y'amavuko ku babana na virusi itera sida, hanyuma ku batabana n'ubwandu bwayo bo bashobora gutangira kwisuzumisha kuva ku myaka 30. Rero intego ni ukugenzura impinduka ziba mu nkondo y'umura hakiri kare, zishobora gutanga impuruza ko mu gihe nta gikozwe abantu bashobora kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Uburyo bw'isuzuma bukoreshwa hakiri kare cyane bwifashishwaga n'ubwitwaga pap smear. Hari kandi ibizamini bigamije kureba niba hari ibibazo biri mu turemangingo fatizo nuko dukurikiranye. Irindi suzuma dukunze gukoreshamo uburyo bwo kureba n'amaraso twifashishije acide acétique. Nyuma yo gukoresha acide acétique ijya gusa na vinegre dukoresha mu ngo, tubasha kubona impinduka zererutse, utudomo tw'umweru ku munwa w'indibyara twita inkondo y'umura. Utwo tubasha kugaragaza ko hari ikirimo kuba. Yego, nyamara uko ibihe bishira, ibihugu byinshi bizagenda bihitamo gukoresha uburyo bwo gusuzuma virusi ya human papilloma, ari nabwo bufite ireme kurusha andi masuzuma, kandi butanga ibisubizo byizewe cyane. Ibizamini bya HPV rero mu by'ukuri bisuzuma virusi itera kanseri, bivuze ko bidasaba gutegereza ko hatangira kugaragara impinduka zidasanzwe ngo tubashe gutangira iyo gahunda, cyangwa se ngo virusi itera kanseri ibe yaramaze kugera mu nkondo y'umura. Kandi iyo ibyo tubimenye, dushobora gutangira gahunda yo kuvura hakiri kare cyane bishoboka. Ihuriro ry'imiryango ikora ubuvumbuzi mu rwego rwo kwitegura guhangana n'indwara z'ibyorezo CPI rivuga ko rizatanga miliyoni 4,300 z'amadolari mu ruganda
vaxas hagamijwe gukora ubwoko bw'inkingo za mRNA. Inkingo za mRNA nka Pfizer, BioNTech na Moderna ziri mu zakoreshejwe cyane mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona. Nyamara ikibazo cyazo ni uko zikenera ububiko bukonjesha cyane mbere yo gukoreshwa. Ihuriro CPI rivuga ko uburyo bwo gutwaramo inkingo bwa vaxas bushobora kuvugurura imitwarire y'inkingo za mRNA, bavanaho uko gukenera ububiko bukonjesha cyane, bikaba byakoroshya mu kuzigeza henshi nuko zitanga umusaruro, bikagabanya doze zajyaga kwangirika. Ikirenze kuri ibyo, CPI ivuga ko ishobora kuzashora agera muri miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 10 agamije gufasha ikigo Institut Pasteur cyo muri Senegal gukora inkingo zoherezwa mu bihugu bikennye. Iri huriro rivuga ko ririmo gukora umuyoboro uhuza inganda zikora inkingo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere hagamijwe gufasha kubyongerera ubushobozi n'ububiko bw'inkingo zabigoboka mu gihe haba hadutse izindi ndwara z'ibyorezo mu gihe kizaza. Hagati aho ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryasabye miliyari zisaga 2 z'amadolari agenewe imirimo yaryo yo mu mwaka wa 2023 mu rwego rwo gufasha miliyoni z'abantu bugarijwe n'ibibazo by'ubuzima byihutirwa hirya no hino ku isi. Ibitarashobokaga guhera mu myaka hafi 10 ishize, ubu ibiribwa bitagize aho bihurira n'ibikomoka ku matungo bishobora kuboneka ahantu hafi ya hose, atari muri za resitora zihambaye kandi zigezweho gusa, ahubwo no mu bice by'impera z'isi ahatari hasanzwe cyane umuco wo kurya no gukoresha ibikomoka ku bimera. Byose byatangiye ari igitekerezo kiraho cyatangijwe n'umugore n'umugabo mu nzu yabo nto York. Intego yabo yari nto, kwari ugushinga itsinda ryafasha abantu bifuza kureka kurya inyama nk'umwanzuro w'umwaka mushya. Tony Verneri, umuvugizi wa Veganuary ishami ryo mu Bwongereza, avuga ko batunguwe n'uburyo abantu bahise bashishikarira kujya muri uyu muryango. Hari amatsinda menshi hanze aha asobanurira abantu impamvu bagerageza kurya indyo y'ibikomoka ku bihingwa gusa, ariko mu by'ukuri nta tsinda na rimwe ryibanda ku gufasha abantu bashaka kugerageza iyo ndyo. Nk'uko bitangazwa n'abategura Veganuary, kwitandukanya n'inyama ndetse n'ibikomoka ku matungo ni ikintu cyarenze igihugu cy'Ubwongereza cyangwa yewe n'Uburayi bwose. Verneri avuga ko kwaguka mu kumenyekana kw'abagendera kuri iyi myemerere ya veganism birimo gutezwa umurindi n'uruhurirane rw'impamvu zitandukanye. Umubyibuho ukabije n'indwara y'umutima, ubu abahanga mu bya siyansi babibona nk'intandaro z'indwara nyinshi zidakira. Hari kandi imyumvire igenda yiyongera kuyangirika biteza ku bidukikije. Verneri avuga ko uyu muryango wagize uruhare runini mu kwereka abantu inyungu ziri mu kugabanya kurya inyama. Mu myaka mike ishize, ni hafi 1/3 cy'abitabiriye bafashe umwanzuro bati, kuva ubu ngiye gukomeza kubaho ntarya inyama nyuma yo kubigerageza ukwezi kumwe. Indi Kaur ni impuguke yafashije mu gutegura ibiribwa bitarimo inyama bitandukanye bicururizwa mu maguriro manini yo mu Bwongereza. Kaur yizera ko inyungu ku buzima arizo zikwiye kwibandwaho kandi abantu bakwiye gushishikarizwa kugabanya inyama n'ibikomoka ku mata bafungura kuruta kubihagarika burundu. Aha dukwiye gutangira gutekereza ku bikomoka ku bihingwa nk'ibyatanga ubuzima bwiza ndetse na gahunda yo kugabanya kurya inyama, tubigereranyije byanze bikunze n'ikigamijwe muri gahunda y'abatarya inyama. Veganuary ubu ni umuryango rurangiranwa ufite amashami mu bihugu 7 birimo Ubudage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Chili. Abasesenguzi mu bijyanye n'isoko bavuga ko bizafata igihe gito ngo ingaruka za Veganuary zibe zasuzumwa. Nibyo twari tubafitiye mu kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zagufasha kumererwa neza, ibishya biheruka kuvumburwa mu buvuzi, gumana n'ijwi rya Amerika ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa3.radio.voa.com. Wanadukurikira kuri Twitter no kuri Facebook kuri VOA Radio yacu. Naho ubutaha mukomeze kumererwa neza no guharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima dushoreje gahunda yo kuri iyi saha. Mbashimiye rwose ko mwaduteze amatwi, maze rero mugire umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.